¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Cuántos están contentos? Combien de monde qui content? Gloria a Dios, aquí hay una unción tremenda, hermano. Así Là, il y a une belle onction. aprovechenla en esta noche. Profitez la soya. Gloria a Dios, hay poder en Cristo, Il y a aleluya. pouvoir dans Jésus-Christ. Poderoso, no deje de adorar a Dios, bendito sea el Arrêtez nombre sans del louer bon Señor. Dieu. Dios se mueve en medio de las alabanzas, Bon Dieu mouvementé aleluya. dans mi-temps louange. là. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. Gloria, alábale en esta noche, alábale, adórale, adórale. Adorez-les. Poderoso es el nombre del Señor. Alléluia. Gloria a Dios, hay poder, aleluya. Esto está bueno, hermano, aleluya. Ça bon, amen. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero Dios está aquí. On par contre si vous sentez, mais bon Dieu ici. Dios está aquí. Bon Dieu ici. Dios está en este lugar. Bon Dieu dans place ça soya. ¿Cuánto lo creen? Combien de monde qui croit ça? Gloria al nombre del Señor. Alléluia. Poderoso eres Dios. Vamos a buscar en Deuteronomio 8:11. On va aller dans le livre Deutéronome chapitre 8 verset Alléluia. 11. Alléluia. Pero no deje de alabar a Dios. Arrêtez sans louer bon Dieu. Amen. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Louange à Dieu. Gloria al nombre de Jesús. Somos privilegiados, hermano. C'est monde qui gagne Tenemos el privilège. privilegio Nous gagnons un privilège de que Dios nos visite. Gloria al que nombre bon del Dieu Señor. visiter nous. Aleluya. Deuteronomio 8:11. Deutéronome chapitre 8 verset 11. ¿Lo tienen, hermano? Vous comprenez? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacie y edifique buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Nous prenons les paroles de papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Veillez qu'on nous pour nous pas jamais oublier Seigneur, bon Dieu nous, pour nous pas jamais négliger commandement, l'ordre et principe m'a ban nous jodi. Les na fin manger plein ventre nous, les na fin bâti belle caille nous yo, ak belle caille nous yo pour nous rester. Les na ouais bœuf nous yo, cabrit nous yo, ak mouton nous yo à peupler. Les na ouais n'a gen l'eau ak argent en quantité. Les na ouais tout bien nous yo a vinn pi plus chaque jour. Pas quitter l'orgueil virer tête nous pour nous oublier Seigneur bon Dieu nous qui te fait nous sortir quitter pays l'Égypte côté yo te fait nous tourner esclavage là. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, por la palabra en esta noche. On a prier pour parole bon Dieu. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y honra. Padre, en esta hora te presentamos tu palabra, Dios mío, pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Dios amado, que sea tú manifestando tu poder y tu gloria, que sea tú derribando todo muro, toda muralla, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tu palabra, Dios mío, Padre celestial, nos llene de ti en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, mira que te necesitamos, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu gloria y tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ponerle como tema a este corto mensaje. Gloria a Dios. No te olvides de la promesa que Dios tiene para ti. No te olvides de la promesa que Dios tiene para ti. Promesa. Una promesa es un compromiso. C'est un compromis. Que asume una persona con otra. Que assume un monde avec un autre monde. A través de la palabra. Par moyen de paroles. Al comprometerse en el cumplimiento de una acción. Et puis pour arriver à accomplir une action.
Gloria al nombre del Señor. Existen distintos tipos de promesas. Il existe différentes sortes de promesses. Ejemplo, un amigo puede prometerle a otro Par exemple, il y a un ami capable de faire l'autre ami promesse. que no contara un secreto que le ha revelado. Il est capable de raconter un secret qui est révélé. Y cuando uno promete algo, Là que vous faites une promesse, uno tiene que vous cumplirlo. devez accomplir ça. Por más que la persona te diga, no, dime qué fue lo que te dijo. Quel que soit Jean que mon te dit ou pas dit ça que moi dit là. Usted como su amigo Ou même comme Zamil là, hizo una promesa il fait une promesse que no lo iba a decir, que vous pas le dire, usted tiene que cumplir esa et promesa. bien on doit accomplir la promesse à faire. Hoy quiero que recordemos algunas promesas que Dios nos dejó. Moi voulais jeudi pour me faire nous songer quelques promesses que bon Dieu quitté pour nous. Gloria al nombre del Señor. Nosotros Nous-mêmes, no fuimos que elegimos a Dios. c'est nous-mêmes que bon Dieu, c'est bon Dieu qui Dios, racheté nous. Dios nos eligió a nosotros. Bon Dieu qui racheté nous. Cada uno de los discípulos, Chacun des disciples, el Señor le dijo, bon Dieu dit, Felipe, ven. Philippe, venez. Juan, ven. Jean, venez. Cada uno él lo llamó por su nombre. Chacun n'a yo bon Dieu relé dans nom yo. Asimismo, Comme ça même, hizo con cada uno de nosotros. il fait nous chaque là. Y usted, cuando vino a los pies de Ou Cristo, même là que vous venez dans pied Christ là, usted hizo un pacto, ou signez un contrat. usted hizo una promesa Fait une promesse de que le iba a servir, que vous pourrez le servir, de que iba a hacer su vous voluntad, pourrez le faire volonté, de que le iba a seguir. Bendito es el nombre Para del el suyo. Señor. Gloria al nombre de Jesús. Alléluia. Por eso Dios lo llamó a usted. Et vous êtes ça bon Dieu relé ou, Así que usted tiene el compromiso comme ça vous avez une promesse. de servirle, Pour servir, de seguirle pour suivre y de hacer su voluntad. et puis pour faire volonté. Esto no fue obligado. Ça c'est pas une obligation. Él lo llamó C'est les relé ou, a cada uno de nous ellos chaque là, y ellos quisieron ir et nous-mêmes nous voulons venir, y fueron. Ellos quisieron ir yo même yo te voulais y aller, ellos fueron. et puis yo aller. Gloria al nombre del Señor. A usted nadie lo obligó de estar aquí. Ou même personne ne pas forcé pour venir là. Usted está aquí porque usted quiere estar. Vous venez là parce que vous voulez là. Usted está aquí porque usted ama a Dios. Vous venez parce que vous aimez bon Gloria al Dieu. nombre del Señor. ¿Cuánto aman a Dios? Combien qui aime bon Dieu? ¿Cuánto aman a Dios? Combien de monde qui aime bon Dieu? ¿Cuánto hicieron un pacto con Dios? Combien de monde qui signe un contrat avec bon Dieu? Voy a mencionar a Salomón, Moi pour mentionner de Salomon este hombre que a pesar de que Dios lo usó bastante, et nom ça à partir que bon Dieu t'a utilisé en pile, se olvidó de Dios. il t'a oublié bon Dieu. Salomón, Salomon, gloria al nombre del Señor, se olvidó de Dios, il oublié bon Dieu porque su sabiduría no le libró de hacer lo malo parce que sagesse il pas de livrer pour te y, faire mal, y pecar contra Dios. il de péché contre bon Dieu. Gloria al nombre del Señor. Salomón pecó Salomon péché por la mujer, hermano, avec à cause femme, por unirse a yugo desigual. à cause inili avec un joug qui pas An- égal. Antes que el rey David muriera, Avant roi David de mourir, le recomendó a il Salomón recommandait Salomon el guardar los mandamientos de pour Dios. kembe commandement bon Dieu. Vamos a ver en Primera de Reyes 2, On a regardé dans 1 roi chapitre 2, Primera de Reyes 2, 1 roi chapitre 2. gloria a Dios. Alléluia. No te olvides de la promesa que Dios tiene para ti. Pas oublier promesse bon Dieu gen pour toi. Amén. Amen. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guardar los Sí. Guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Le David senti li pral mourir, li relè Salomon, petit garçon là, li ba li dernier volonté, li dit comme ça:
T'as le comme ça, moi pral faire dernier gros voyage là, tant que tout le monde sur la terre. Prends courage, petit moi, mettez garçon sous. C'est pour faire tout ça, Seigneur, baoula va Seigneur là va baou. L'ordre fait. Ou à faire volonté bon Dieu, ou à marcher d'après l'ordre, commandement, règlement et principe li bayo, Jean ça écrit dans le livre la loi Moïse là, pour toutes les affaires ou marcher bien, côté ou passer dans tout ça ou à faire. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos que el padre de Salomón, Là nous voyons que papa Salomon, que era David, papa Salomon qui c'est David, le aconseja a il David était by David, a Salomón, il était by perdón, Salomon conseil para que guarde los mandamientos pour te kembe commandement bon Dieu. de Dios. Y vemos Et nous voyons que hizo por un tiempo lo que David le ordenó, ça que David est passé l'ordre là pour un temps il te fait. o David le aconsejó. Bien ça David te ba le conseil. Le dijo, guarda los mandamientos, Il dit kembe commandement, guarda los preceptos, kembe principe, así como David aconseja a su hijo et comme ça David te ba petit te conseil para que guarde los mandamientos de su padre. pour te kembe commandement papa yo. Así nosotros lo hacemos con nuestros hijos, Comme ça nous même nous devons faire avec petit porque nous. nosotros queremos lo mejor para ellos. Parce que nous voulons ça qui pi bon pour petit nous yo. Nosotros queremos guiarlo en el camino del Nous Señor voulons guider yo dans chemin Seigneur para que ellos puedan pour être capable prosperar, prospérer, ser bendecidos. pour être béni. Gloria al nombre del Señor. Él le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, Il dit yo kembe principe Seigneur là. andando en sus caminos. Marcher selon commandement. Nosotros queremos que nuestros hijos anden en los caminos del Señor. Nous même nous voulons pour petit nous marcher dans chemin Seigneur. Guarda los mandamientos de Dios, Kembe tout commandement bon Dieu. su testimonio, Témoignage de la manera que están escritos en la ley de Moisés, une façon même Jean qu'il était écrit dans la loi Moïse là, para que prospere pour capable prospérer en todo lo que haga pour toutes les affaires y qui en marchent todo bien aquello que et emprenda. tout côté au passé. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que Et Salomón nous connaissons Salomon, era un hombre sabio. c'était un homme qui avait pile sagesse. Él le pidió sabiduría al Señor. Il demandait bon Dieu bali sagesse. Y cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Là que nous demandons bon Dieu un bagay, el Señor nos lo da. Seigneur ban nous li. Eso es una promesa. Ça sont promesses Gloria al li. nombre del Señor. Que el Señor nos da lo que nosotros pedimos Seigneur ban nous ça nous mandil de acuerdo a su voluntad. selon volonté li. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en Primera de Reyes 3. On a regardé dans 1 Roi chapitre 3, Primera de Reyes 3, dans même 1 Roi chapitre 3. 3. Amen. 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente Verset 3:3. 3 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Salomon lui-même te remet Seigneur, il te marché d'après l'ordre David, papa te bali. Mais lui-même tout, il te tué bête pour l'autre bon Dieu. Il te offert l'encens sous divers l'autel sous monio. Aquí vemos que Salomón sí Là nous capable voir Salomon oui, escuchó la voz de il David était temps de voir David, y la voz de Dios. voir bon Dieu. Era así a la voluntad de Dios. Il était dans volonté bon Dieu. Gloria al nombre del Señor. En el 7 dice, 3:7, Dans 3:7 là il dit, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. il dit, Seigneur bon Dieu moi, coulier à tout moins jeune toujours, à tout moins beaucoup gain expérience pour me gouverner, ou prendre ou mettez moi dans place David, défunt papa. Nosotros tenemos que poner todo en la mano del Señor. Là nous devons mettre toute bagaille dans mes Seigneur. Si no lo ponemos en la mano del Si nous pas Señor, mettre dans mes Seigneur, no podemos hacer nous nada. pas capable faire rien. Y dice en el 14, Il dit dans 14 là, y si anduviere en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, yo alargaré tus días.
Si vous faites volonté, si vous marchez d'après l'ordre à commandement mieux, tant que David papa ou te fait là, m'a fait ou vivre longtemps. Cuando nosotros servimos a Dios, Les que nous servi bon Dieu, usted se acuerda cuando no le servíamos. nous songez que les que nous pas Y servi. cuando le servimos a Dios, Les que nous servi bon Dieu. nosotros como que rejuvenecemos, C'est à coup que nous, nos vemos más bonitos, c'est à que nous venons plus belles, nos ponemos más nous jóvenes, venons plus jeunes. cambiamos, Nos gloria al nombre del changé. Señor, porque esa vida que nosotros llevábamos antes Parce que la vie nous t'a mené y longtemps. la vida que llevamos ahora en Dios Que vie qu'on y a mené dans bon es Dieu. diferente. li différent. Gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Y el Señor le dice, si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Il dit, si vous marchez dans le chemin, moi, si vous faites volonté, moi va la vie longue. ¿Cuánto quieren vivir Ma muchos fait tiempos? vivre longtemps. ¿Cuánto quieren vivir muchos días? Combien de monde qui voulait vivre en Solamente tenemos que guardar sus Si elle a mandamientos. besoin de Kembe commandement lio, Solamente tenemos que guardar sus besoin estatutos. de Kembe statut lio, Amar a Dios sobre todas las cosas, Amen. gloria al Bon Dieu nombre sur del tout le Señor, y Dios nos dará largos días. Et puis, Bendito bon es Dieu el va nombre faire nous del vivre Señor. longtemps. Salomón amaba a Dios y andaba en los estatutos de Dios, Salomon te remet bon Dieu et puis il était marché selon le commandement bon Dieu. en los estatutos que David le dijo que tenía que andar. Dans le commandement, dans le principe que David te dit, il besoin de marcher. Salomón pide sabiduría para juzgar al pueblo Salomon te demande connaissance ou bien sagesse pour te juger peuple y discernir entre lo bueno y lo malo. pour te discerner ça qui est bon entre ça qui est mal. Y si tú pides sabiduría, Dios te la da, Si vous demandez bon Dieu sagesse, il va baoul. para que tú puedas discernir lo bueno y lo Pourquoi malo. discerner ça qui est bon avec ça qui est Gloria al mal. nombre del Señor. Dios Bon Dieu, le concede lo que le pide Salomón. il te demandé, il te bail Salomon, ça te demandé là. Como le dije, si usted lo pide, Dios se lo va a dar. Donc il dit que si vous demandez bon Dieu, il va En el baoul. versículo 14, Dans verset que 14, ya lo leímos, dice, si anduvieres en mis caminos y guardando mis estatutos y mandamientos, yo alargaré tus días. il dit si vous faites volonté, si vous marchez d'après l'ordre à commandement mieux, tant que David papa ou te fait là, m'a fait ou vivre longtemps. Todas esas son promesas que Dios nos da. Tout ça c'est une promesse que bon Dieu ba nous. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Si nous kembe commandement bon Dieu, si nosotros guardamos los estatutos de Dios, si nous marchons d'après principe bon gloria al Dieu, nombre del Señor, Él nos da todas esas promesas. il va avoir nous toute promesse ça yo. No te olvides Pas oublier de la promesa que Dios tiene para ti. promesse bon Dieu gen pour. Nosotros a veces nos olvidamos de lo que Dios tiene para cada Et des uno de fois nous-mêmes nosotros. nous oublier tout ça que bon Dieu gen pour nous chaque. A veces con los problemas, Il y a parfois problème con los levantamientos, avec bagaille qui levé. nos olvidamos de esa promesa que Dios dijo que te iba a dar. N'oubliez que promesse bon Dieu gen pour nous en ça dit nous la ban nous yo. Hubieron muchos hombres de Dios Te gen en pile homme de Dieu que se olvidaron de Dios. qui oublié bon Dieu. Y también hubieron muchos hombres Et comme ça tout dit que en a pile homme pesar, de Dieu. que a pesar de las pruebas, À partir des problèmes yo, de las à luchas, partir de lit yo, de las dificultades, difficulté yo, se mantuvieron yo firmes. kembe ferme. Yo no sé qué usted está On pasando. va connaître même dans qui soit passé. Yo no sé qué prueba usted tiene. On va connaître qui est prêt pour gagner. Yo no sé qué usted le está pidiendo al On va Señor. connaître qui soit demandé Seigneur. Pero sí le puedo decir Même capable de dire que lo que usted le está pidiendo al ça qui Señor, va demander Seigneur. esa promesa que usted le pidió a Dios, Promesse que demande bon Dieu. eso que usted le está pidiendo a Dios, Ça qui va demander bon Dieu. Dios se lo va a cumplir. Bon Gloria Dieu al va nombre del accomplir ça Señor. pour. Así que no Et dudes, comme ça pas douter porque Dios es fiel. parce que bon Dieu fidèle. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel. Bon Dieu fidèle. Podemos ver Nous capable voir que Job que Job era un hombre temeroso de Dios, c'était un homme qui était craintif pour bon Dieu, apartado del mar, qui était séparé avec ça qui mal. y cuántas cosas no le pasaron a Job. Combien de bagages qui étaient passés dans la vie de Job. Pero Dios Mais bon Dieu, no le da carga a il nadie ne va pas personne mon que charge no pueda llevar. qu'il pas capable de porter. Si Dios le dio una carga a usted, Si bon Dieu pas une charge, es porque usted c'est puede. parce qu'il est capable. Si usted tiene una prueba, Si vous avez une épreuve, es porque usted c'est puede. parce qu'il est capable. No hay otro nacido Pas aucun autre qui fait
que pasó lo que ha pasado Job. qui passait dans sa Job t'est passé. La prueba que pasó Job. L'épreuve que Job t'est passé là-dedans. Porque Dios se lo permitió a Satanás Parce que Job bon Dieu te permet de Satan que zarandeara a Job. pour lui te passer Job dans la et Asimismo, comme ça tout Dios le permite a Satanás bon Dieu permet Satan que lo zarandee a usted. pour capable passer ou même Pero por eso, mais c'est peut-être ça usted no se debe de olvidar ou pas doit oublier de la promesa promesse que Dios tiene para que usted. bon Dieu gagne pour vous. Usted no se debe de Ou pas olvidar doit jamais de oublier la promesa la promesse que Dios tiene para que ti. bon Dieu gagne pour vous. Gloria al nombre del Señor. Hay muchas promesas que Dios tiene Il y a pile promesse bon Dieu gagne para cada uno de pour nous nosotros. chaque. Como le digo, Job pasó muchas Tant cosas que moi dit Job passé dans pile bagaille y Job no se olvidó de Dios. et puis Job pas oublié bon Dieu. Ustedes han leído la historia de Job, Ou capable lire histoire de Job, que tenía unos hijos hermosos il était une belle petite lio y murieron 7 hijos que tenía Job. et toute cette petite lio était toute mourir. A nosotros se nos muere un hijo, Et a nosotros nous-mêmes, se nos muere un niño si on timon nous mourir, y nosotros nos queremos volver locos. nous arrêter presque nous vin fou. Yo no digo que no, uno se siente mal, triste, Et bon Dieu dit non, pas besoin de sentir mal, pas pero besoin de fueron triste. 7 que le quitaron a Job, C'était 7 petites qui étaient dans mes Job. así de un solo En même Arrebato. temps, en même temps, dans un seul coup. se lo arrebataron un mismo día Même jour, tout mourir. y Job permaneció en Dios. Et puis Job était resté Job fidèle dans no bon Dieu. olvidó a Dios. Il pas oublié bon Y Dieu. nosotros por cualquier pruebita, Nous-mêmes pour n'importe quelle épreuve, nosotros por cualquier cosita que nos pasa, n'importe petit bagage n'a passé là-dedans, queremos alejarnos de nous Dios. voulons éloigner nous de bon Dieu. Queremos olvidar a Dios, No gloria al olvidemos nombre Dios. del Señor. Pero les recuerdo en esta Nous noche voulons songer à soi. que no olvide Pas oublier la promesa promesse que Dios que bon Dieu tiene para ti. gagne pour vous-même. Gloria al nombre del Señor. Alléluia. Yo tengo aquí unas cuantas promesas que Dios tiene Muy para bien, cada la- uno de nosotros. Moi, Gloria al la nombre del promesse que Señor. bon Dieu qui prie pour nous chaque, Gloria a Dios. Vamos a buscar. on a le chercher. Quiero recordarle que ninguna de las promesas Que vous pas quitter aucune promesse ça yo. de Dios Promesse bon Dieu yo. fallan. Pas quitter au faille. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en Josué 23:14. On regarde dans Josué, Josué 23:14. Josué 23, 14. Alléluia. Gloria a Dios. Si usted quiere lo anota y después lo busca. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido y no han fallado ninguna de ellas. Il dit, moi-même, moi pas loin quitter terre. Nous tous, nous connaissons dans que nous, et dans l'esprit nous, dans l'esprit nous. Seigneur, bon Dieu nous, te ban nous, toute belle bagaille, il te promet nous yo. Li kembe tout ça, il te promet. Aquí vemos que la promesa que Dios tiene Là, nous pas voir promesse que bon Dieu gagne. no fallan, gloria Yo al pa nombre del falla. Señor. Es por la Biblia que yo se lo estoy diciendo, así que no olvide esa promesa que Dios tiene para ti. C'est pas la Bible qui m'a dit ça, que pas oublier promesse bon Dieu gagne pour moi. Si yo menciono alguna de esas promesas Et si que moi mentionner quelques promesses là, que tú le has pedido al ou Señor capable mentionner, ou capable demander bon y Dieu. que Dios te ha prometido, Et ça que bon Dieu promet tout. di gloria a Dios, bendito Di es el gloria a nombre Dios. del Señor. Poderoso eres Dios. Vamos a buscar en Primera de Juan 25, Primera de Juan 2:5. On a regardé dans 1 Jean 2:5. Primera de Juan 2:5. Recuerda la promesa que Dios tiene para ti. Changer promesse, bon Dieu gagne pour moi. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Primera de Juan 2:25. 25, pardon. Perdón. 1 Jean chapitre 2, verset 25.
Esta es otra promesa que Dios tiene para ti. Ça c'est une autre promesse bon Dieu gen pour vous. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Dios nos promete la vida eterna. Bon Dieu fait nous promesse la vie éternelle. Vamos a ver otra promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros Nous en allons regarder l'autre promesse Lucas, encore que bon Dieu gen pour nous en Lucas 18, 27. dans Luc 18 27. Gloria a Dios. Alléluia. Poderoso es el nombre del Señor. Sí. Alléluia. Lucas 18, 27 dice, Luc 18 27. gloria a Dios. Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jésus répondit, ça les hommes pas qu'à faire, bon Dieu qu'à faire li. Gloria al nombre del Señor. Dios puede hacer lo imposible. Bon Dieu capable de faire tout ça qui est impossible. Él dijo, lo que es imposible para los hombres, Il dit, ça les hommes pas qu'à faire, para Dios es posible. pour lui-même, pour bon Dieu, ¿Cuánto creen possible. esa promesa? Pour même qui croit dans la promesse ça. Vamos a ver en Ezequiel 36, 26. On a regardé dans Ézéchiel 36 26. Gloria a Dios. Si usted tiene alguna de esas, si recuerda alguna de esas promesas que Dios le hizo, Vous capable de songer, no dude, hermano, que Dios cumple las promesas. pas douter parce que bon Dieu a pas accompli à toute promesse. Yo. Ezequiel 36, Ézéchiel 36 Ezequiel 36, Ézéchiel chapitre 36 26. verset 26. Gloria a Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestras carnes del corazón de piedra. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. M'a mette l'autre sentiment dans cœur nous, m'a mette l'autre idée dans tête nous. M'a poete tête dit nous, m'a fait nous tendre l'aime parler nous. Se nos ha prometido corazones y deseos nuevos. Il promet Gloria a nous, Dios. il promet nos cœurs et puis l'idée neuf. Nuestro corazón no va a estar más triste. Bendito es el nombre Et del que nous va pas Señor. triste encore. Vamos a buscar en Gálatas 5, 22, Galates 5 23. verset 22. Gloria a Dios. Son promesas que Dios tiene para ti, C'est hermano. promesse que bon Dieu gagne pour nous frères et sœurs. Yo sé que usted sabe que son promesas, Par contre, si vous connaissez ces promesses, pero queremos recordarle en esta même noche nous voulons faire songer à cela. la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Promesse que bon Dieu gagne pour nous chaque là. Gloria a Dios. Alléluia. Hay poder en Cristo. Il y a un pouvoir dans Jésus-Christ. No deje de adorar a Dios. Pas arrêter sans Aleluya. louer bon Dieu. Amen. Poderoso. Gloire à Jésus. Gálatas 5, 22. Galates 5 22. Alléluia. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mais l'Esprit bon Dieu a bail remet, qu'est content, qu'est posé, patience, bon cœur, sérieuxité. Li fait ou gen bon manière. Todas esas son promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tout Gloria al bagay nombre ça del c'est Señor. promesse que bon Dieu gagne pour nous. Vamos a ver en Salmo 34. Regardez dans Somme 34, Gloria a Dios. Salmo 34. Somme 34,
Y alguien puede buscar a Isaías 49, 25. Salmo 34, Isaías. Aleluya. La promesa que Dios tiene para ti. Promesse bon Dieu gen pour. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto creen en esas promesas de Dios? Combien moun ki croit dans promesse bon Dieu? Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Salmo 34, 4 dice: Somme 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de... Gloria al nombre del Señor. Esas son promesas. Ça c'est promesse. Gloria al nombre de Jesús que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Et c'est gain pour nous chaque. Dios ha prometido la salvación para nuestros hijos, Bon hermano. Dieu, il promet nous délivrer. No tenga miedo Ou pas besoin père. de que nuestros hijos, Et petit nous yo, aunque se aparten, même si yo el séparé. Señor lo va a traer de Señor nuevo. va a Gloria al reunir nombre del avec yo Señor. encore. ¿Cuánto creen eso, Combien hermano? moun ki croit dans ça? Usted tiene que creer en esa Vous promesa croire dans promesse ça. y cada día pedirle al Señor por Chaque sus jour, hijos. demander Seigneur pour petit. Rogarle a Dios por sus hijos, Crier gloria al dans nombre pied del pour Señor, petit porque el Señor ha prometido la Parce que salvación Seigneur para fait nos ellos. promesses, il dit Pero nous la délivrer. usted tiene que serle fiel a Dios, bendito es el Besoin nombre del fidèle Señor. dans bon Dieu. Usted tiene que guardar sus estatutos y Besoin sus kembe mandamientos. principe et commandement yo. Gloria a Dios. Vamos a ver en Lucas 11:13, On a regardé dans Luc 11 verset 13. otra promesa que Dios tiene para nosotros. Il y a une Gloria a promesse Dios. bon Dieu gagne pour nous toujours. Esta promesa usted tiene que anhelarla. Gloria al nombre del Promesse ça Señor. ou de gagner l'envie. ¿Alguien ou de puede gagner l'envie. leerlo? Bendito es el nombre del Señor. Lucas 11:13. Luc 11 verset 13. ¿Alguien lo tiene? Se nos promete el Espíritu Santo, Il fait gloria a nous promesse Dios. cet esprit li. Esa es una promesa, gloria al nombre Ça, del c'est une Señor, promesse. el cual cada uno tenemos que anhelar esa promesa C'est que nous chaque doit gagner l'envie promesse ça. de ser lleno del Espíritu Nous Santo. plein avec Saint-Esprit li. Gloria al nombre del Señor, de ser bautizado con el Espíritu Santo y Pour fuego. nous baptiser avec cet esprit là. ¿Cuánto anhelan esa promesa? Combien qui gagne l'envie ça? ¿Cuánto la quieren? Combien qui veulent? Gloria al nombre del Señor. En Filipenses 4:19 vamos a ver qué nos Philippe 4 dice. 19. On regarde Gloria al ça dit, nombre non? del Señor. Solamente quiero recordar en esta noche algunas Seulement, il faut promesas songer à cela, quelques promesses. que el Señor tiene para cada uno de Que nosotros. Gloria a Seigneur gagne pour nous Dios. chaque. Y que no nos olvidemos de Pour Él. ne pas oublier ça. Si nos olvidamos de Dios, Si nous oublions bon Dieu, esa promesa no se van a les cumplir. promesses ça pas Gloria accompli. al nombre del Señor. Filipenses 4:19. ¿Alguien lo Philippiens tiene? 19. ¿Puede leerlo? Gloria a Dios, aleluya. Él suplirá todo lo que nos falta. Gloria al nombre del Señor. Conforme a sus riquezas en gloria. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto creen eso, Combien hermano? monde qui croit ça? ¿Cuánto? A mí el Señor me suple, no sé a usted. Pour moi-même, Seigneur a soufflé pour moi. Yo no quiero más de lo que Él me suple. Moi pas parler rien encore qu'il Él me da de acuerdo a su voluntad. Il va moi selon volonté. Usted le pide y Él le da lo que usted merece, Él se lo va a dar. Et ça que vous méritez, c'est ça li ba ou. Así que todas nuestras necesidades serán abastecidas. Et Gloria comme al ça, nombre tout del ça que nous Señor. besoin, il va ba nous li. Nada más tenemos que creer en Dios Et ça nous besoin de confiance dans bon y Dieu. no olvidarnos de Et Él. puis pas oublier li. Vamos a ver en Salmo 84:11 On regarde dans Somme 84:11. otra promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. L'autre promesse bon Dieu gagne pour nous chaque. Salmo 84:11. Somme 84 verset 11. Hay poder en Cristo, no deje de Il y a adorarle. pouvoir Gloria a dans Jésus-Christ, Dios. pas arrêter sans adorer bon Santo Dieu. es el nombre del Señor. Alléluia. Gloria al nombre de Jesús. Dice, porque el sol y el escudo es Jehová Dios,
Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Bendito es el nombre Il del dit, Señor. verset 11, il dit, parce que c'est Seigneur qui toute défense moi. C'est lui qui a protégé nous, là-bas nous faveur li, la fait yo respecter nous. Les yon moun ap mené yon vie qui sans reproche, bon Dieu pas jamais refuser aucun bon bagay. Ninguna cosa buena será retenida. Gloria a Aucun bon Dios. bagay il pas refusé. Porque el sol y el escudo es Jehová Dios. Parce que c'est lui-même qui défend. Eres nuestro escudo. C'est lui-même qui défend nous. Eres nuestro Dios. C'est lui-même qui bon Dieu nous. Gracia y gloria dará. Il va ba tout bagay en No, grâce. no quitará el bien a los que andan en integridad. Il Bendito va es el quitter nombre aucun del bien dans Señor. le monde qui marche Tene- dans l'intégrité. Tenemos que ser íntegros. Nous devons être intègres. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver en Santiago On a 1:5 regardé dans Jacques. y otro puede Chapitre premier, verset buscar 5. Isaías 26:3. Son promesas que Dios tiene para cada uno de C'est nosotros, promesse que bon Dieu gagne pour nous chaque. que debemos de recordarla cada Nous día, devons songer chaque jour a pesar de las luchas, de las pruebas y de las à partir dificultades. des épreuves, des difficultés. Debemos de recordar esa promesa que Dios tiene para cada uno de Nous devons nosotros. songer toute promesse que bon Dieu gagne pour nous. ¿Quién tiene a Santiago 1:5? Jacques chapitre 1er verset 5. Otro puede buscar Isaías 26:3. Et l'autre, nous va chercher Isaïe 26, 3. Soberano eres Dios. No olvide la promesa que Dios tiene para ti. Pas oublier promesse bon Dieu gagne pour. Amén. Amén. ¿Cuánto quieren sabiduría? Combien de monde qui voulait bon ¿A comprendre? quién tenemos que pedírsela? Dans qui est-ce que nous besoin demander? Así que no tenga pena, pídale a Dios sabiduría. Comme ça, Bendito pas es el besoin nombre qu'il y ait del aucun douleur, Señor. aucun regret pour demander bon Dieu bon comprendre. Isaías 26:3. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios ha prometido paz. Bon Dieu promet nous qu'est content. Cuando andamos en los caminos del Señor, Dès que nous marchons dans le Tenemos Seigneur, paz. nous gagnons qu'est posé. tenemos gozo. Nous gagnons joie. No podemos estar con Nous ne amargado. sommes pas capables de gagner un figue qui marre à métime. El coro que dice, has cambiado mi lamento en Et baile. chant qui dit comme ça, Tenemos que il estar- changer Dios ha le cambiado lancier, nuestro lamento en baile. Il fait me qu'est content. Amén. Amen. Así que tenemos que estar contentos, Y gloria al con nombre ça, del nous sommes Señor. Siempre gozoso, gloria a Besoin en Dios. joie. Vamos a ver en 1 de Corintios 10:13. On a regardé dans 1 Corinthiens 13. Estamos casi terminando, Nous hermano. presque terminé, frère et sœurs. Pero no quiero que se olvide de la Ne promesa pas pour oublier que promesse là. Dios tiene para ti Que en bon Dieu esta gagne noche. pour assoir. Lo que Dios prometió, bendito es el nombre del Señor. Ça que bon Dieu fait au promesse. Primera de Fait aux promesses. Corintios 10:13. 1 Corinthiens 10 Que lo- verset 13. el que lo tenga puede decir amén, amén, hermano. Y lo puede leer. Amén. 10 13. 10, versículo 13. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios ha prometido escape de la tentación. Gloria al nombre del Señor. Il va dépasser, il va échapper dans la tentation. Hay poder en Cristo. Son El pouvoir en promesas Jésus-Christ. que Dios tiene para cada uno de nosotros. C'est promesse bon Dieu Aleluya. gagne pour nous chaque. Vamos a ver en Jeremías 30:17. Jérémie 30, 17. Jeremías 30:17. Jérémie chapitre 30 verset 17. El que lo tenga puede leerlo. Il y a un monde qui joue avec Bablil.
Amén, gloria a Dios. Tenemos la promesa de la salud y de la curación. Santé. Dios nos promete que nos sanará, bendito Bon es Dieu el nombre promet del nous, il va Señor. guérir nous. Dios nos promete la salud, gloria al Il nombre de promet nous la Jesús. santé. Él promete que nos va a curar, gloria a Il promet nous, Dios. il va guérir nous. Él llevó nuestras Il enfermedades va aller avec toute maladie. en la cruz del Calvario, No gloria a croire. Dios. Vamos a leer en Salmo 91:10. Psaume 91, verset 10. A mí me gusta el Salmo 91, que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará de la sombra del Omnipotente. Gloria al nombre Il dit, del moun qui cherche Señor. protection, bon côté bon Dieu qui a dans le ciel là, moun qui était caché en bas zèle bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Usted sabe que la gente del mundo siempre tiene ese salmo ahí abierto. Et dès que nous toujours gagné Ellos, somme ça ouvert. ellos piensan que eso es para ellos, Et moun ça yo penser ça bagage ça pero c'est eso es pour para eux. nosotros. Mais bagage ça c'est pour nous lié. El que habita bajo el abrigo del Altísimo Il dit moun qui caché en bas zèle bon Dieu, morará bajo la sombra del il Omnipotente. va arrêter en bas pouvoir bon Dieu. Si ellos no habitan bajo el abrigo del Si Altísimo, yo pas habité, si yo pas caché en bas zèle bon Dieu, no pueden morar bajo su sombra. yo Gloria al habiter nombre en del bas Señor. l'ombrage li. Salmo 91:10, ¿quién lo tiene? Psaume 91 verset 10, qui est-ce qui gagne? ¿Ustedes creen eso? Vous connaissez ça? Esa es otra promesa que Dios tiene para Ça, c'est nosotros. l'autre promesse bon Dieu qui Gloria al pour nous. nombre del Señor. Nos promete protección contra daños y peligro. Gloria al Il nombre promet del nous Señor. contre tout malheur, tout dérangement. Son promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, C'est promesse hermano. bon Dieu gagne pour nous chaque. Gloria al nombre de Jesús. Si usted guarda sus estatutos y sus mandamientos, Si vous kembe commandement, le principe, si usted habita bajo el abrigo del si vous Altísimo, habitez en bas protection, en bas zèle, Dios le promete todas estas cosas. bon Dieu Bendito es promet el nous tout nombre del bagage ça. Señor. Vamos a ver En nous allouer en Juan 14:2. dans Jean 14 D. Y vamos a buscar también Apocalipsis 21:4. Y terminamos con esto, hermano. Et là nous allons terminer tout. Juan 14:2. Jean chapitre 14 verset 2. Alléluia. Gloria a Dios. Juan 14:2. ¿Lo puede leer? El 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amen. ¿Cuánto creen eso, Combien de hermano? monde qui croit ça? ¿Cuánto están contentos por Combien de monde qui esto? content avec ça? Dios nos promete que fue a preparar morada Bon Dieu promet nous, il va préparer un caille pour nous para cada uno de pour nous nosotros. chaque. Así que usted tiene que estar Et preparado comme ça, vous devez préparer para entrar a aquel lugar. pour rentrer dans caille ça. Y Jesús nos promete Et Jésus lui promet nous, que vendrá pronto, il vient hermano. pour venir bientôt. Jesús está a la puerta. Jésus est déjà à la porte. Él está ahí cerquita, gloria Il- al nombre il del tout prêt à Señor. venir. Así que no Et podemos comme ça, nous pas capables olvidarnos oublier de la promesa promesse que Dios tiene para cada uno de Bon Dieu, que por nosotros. nos Gloria chaque. al nombre del Señor. Vamos a leer en Apocalipsis, por último, On a 21:4. dans Révélation 21, 4. Apocalipsis 21:4. Révélation chapitre 21, verset 4. Poderoso Dios, Aleluya. aleluya. Jesús. Hay poder en Cristo. Dice: juzgará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito es el nombre del Il dit dans verset Señor. 4 là, il vient pour chercher toute l'eau dans le yo. Là, pas bien la mort encore.
yo pas dans la peine encore, yo pas jamais plein encore, yo pas jamais souffrir encore. Tout vieux bagay ça yo pral disparaître. Dios, Él nos ha prometido Bon Dieu fait nos promesses, el fin de la muerte, fin la mort, aflicción y el dolor. affliction, douleur. Así que todos Comme ça tout ça yo, vamos a gozarnos nous gain pour nous al réjouir. en la boda del Cordero, Dans nos timotons, hasta los que murieron, gloria al nombre del même les Señor. que nous mourir. Tú tienes que cumplir con los estatutos de Dios Besoin accomplir avec commandement bon Dieu y sus mandamientos. et puis avec principe yo. Aquí en el Movimiento Misionero Mundial Il a un mouvement missionnaire hay mondial, estatutos gagne un principe, y reglas gagne règle que hay que cumplirlas. que vous devez accomplir à vous-même. Y gracias a Dios Et merci bon Dieu, que estamos aquí nous ici en Movimiento Misionero dans le Mundial, mouvement missionnaire mondial là, que es una iglesia qui c'est l'église que no ha doblado sus rodillas a Baales, qui pas fléchir genoux devant Baal, dioses ajenos, mais vieux bon Dieu yo, aunque hay muchos et même si gagne en pile que no cumplimos, qui pas accompli, pero mais Dios tiene misericordia bon Dieu gagne por pitié cada uno de nosotros. pour nous chaque. Así que aquí en Movimiento Misionero Et Mundial, comme ça ici dans le mouvement missionnaire en mondial, Bonaire, ici dans Bonaire, Dios nos visita bon Dieu visitez nous. cada vez que tenemos culto, Et chaque fois nous gagnons cada service. vez que alabamos a Chaque Dios, fois nous louons bon Dieu. porque Dios nos ama. Parce que bon Dieu remet Así nous. que no te Et olvides comme ça, pas de oublier la promesa promesse. que Dios tiene para ti. Bon Dieu gagne pour. No te olvides de lo que Dios te ha prometido. Pas oublier ça que bon Dieu promet. No te canses de alabar a Dios. Pas jamais bouquer louer No bon te Dieu. canses de buscar a Pas Dios. jamais bouquer chercher bon Dieu. No te canses, hermano. No te olvides de Dios. Pas bouquer frère, pas oublier bon Dieu. No piense que Dios se ha olvidado de ti. Pas penser que bon Dieu oublie ou Porque même. cada una de esas Parce promesas que chaque une dans promesse ça que yo, Dios tiene para bon nosotros, Dieu gagne pour nous hein. Él la va a cumplir. Il gagne pour l'accomplir. Lo que pasa es que no ha llegado el Et ça qui tiempo passe c'est temps pas arriver. de que Dios cumpla tu promesa. Que bon Dieu gagne pour accomplir Pero va a promesse. llegar ese tiempo Mais temps gagne pour arriver. de que Dios va a cumplir esa Que promesa bon Dieu que pour Dios, accomplir promesse. que Dios tiene para ti. Promesse gagne pour. Pero no podemos olvidarnos Mais nous de pas Él. capable oublier. No podemos hacer Nous pas capable faire así como hizo Salomón. même Jean Salomon te fait. Salomón, que lo tenía todo, Salomon qui te gagne tout bagaille, se olvidó li oublier de esa promesa, promesse là de yo, esos estatutos et statut ça yo, que Dios tenía para que él. bon Dieu te gagne pour lui. Yo me gozo con el hijo pródigo, Je me réjouis avec petit qui te perdu porque el hijo pródigo parce que petit ça qui te perdu se acordó li songe de todas las cosas buenas tout bon bagaille yo que había en su casa. qui te gagne la caille. Aquí hay muchas cosas buenas, hermano. Ici gagne pile bon bagaille Así que là. levántate en Dios Et comme ça faut lever y dans no bon te Dieu. olvides Pas oublier de la promesa promesse que Dios tiene para ti. bon Dieu gagne pour. El hijo pródigo se levantó Eh bien petit produit ça il était levé, y recapacitó, il récapacité aunque se apartó, même s'il était séparé, pero él se acordó de Dios. mais il était songé bon Y Dieu. dijo, a la casa de mi padre iré. Il dit la caille papa mon prale. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Parce que la Bendito calle sea el papá me nombre en del pile Señor. côté. Allá yo vivía bien, allá yo estaba Et bien. là moi t'es bien, moi t'es vu bien. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, Là que nous sortis dans chemin bon Dieu, hein, hermano, pasan muchas cosas il faut me semble qu'il y a pile bagaille qui passe en nuestras vidas. dans la vie non. Después queremos volver a Dios Et puis après les nous voulons retourner dans bon Dieu y se nos hace un poco difícil et nous faire un petit genre difficile porque a veces queremos parce que il y faut nous hay voulons. cosas que nos impiden Il y a des fois qui y empêchent. tienen nous. otras cosas. Il y a l'autre bagaille qui vient. Es mejor pasar lucha, prueba y C'est dificultades plus meilleur passer épreuve, aquí difficulté adentro. en dedans là. Que Dios no retarda su Parce que promesa. bon Dieu pas tarder à promettre. Él cumple lo que nos ha Là pas prometido. accompli à ça qu'elle promet. non. Así que no tenga temor, Et qu'on ça pas besoin de paix porque Dios va a cumplir cada una parce de que esas bon Dieu va accomplir promesas à chaque promesse ça yo que Él dejó aquí. qu'il y a dans la Bible là. No te olvides de Dios. Pas oublier bon Dieu. No te olvides de esas Pas promesas. oublier promesse ça yo. Cuando tú estés pasando por lucha y Dès que tu dificultades, passes dans les difficultés yo, acuérdate de esas promesas que Dios tiene songez para ti. promesse ça yo bon Dieu gagne pour. Él vendrá y nos levantará. Il a venu la pleuve yo. Y todas esas luchas Et toutes les ça y yo, toda esa prueba toutes épreuves ça yo. van a pasar. Bendito Yo- es yo el puedo nombre pasar. del Señor. Dios no te da carga Bon Dieu pas pas un al charge que no la puede llevar. que ou pas capable porter. Dios le permitió eso a Job Bon Dieu te permet Job porque Dios sabía parce que bon Dieu te connaît, el roble que era Job. il te connaît que Dios bon sabía Dieu te connaît lo fuerte que era Job. que Job était fort.
Si usted es un poquito débil, Si on ti jan faible, Él no lo va a hacer pasar esas li pa pruebas, quitte ou passer dans épreuve ça, esas luchas. dans lit ça. Así que esa prueba que usted tiene Et comme ça épreuve ou es gagne, porque usted la puede llevar. et ou même et parce que Es capable porque porter. Dios le va a dar la Et bon fuerza Dieu ba ou force para vencer toda pour capable tentación. gagner sur toute tentation. Así que no te olvides Et en comme esta ça noche pas oublier à soi lo que Dios te ha ça que prometido. bon Dieu promet. La promesa que Dios hizo, Promesse bon Dieu fait là, Él la va a il cumplir, gagne pour l'accomplir. porque Dios no miente. Parce que bon Dieu pas bail Dios mentir. es veraz. Bon Dieu Amén. c'est vérité. Dios le bendiga, Bon Dieu bénit Dios le nous. guarde Bon Dieu kembe y nous no te olvides et pas oublier de la promesa promesse que Dios tiene para que ti. bon Dieu gagne pour moi. Y a su nombre, Gloria. y al nombre de Cristo, Gloria. y a su nombre. Voy a Gloria. dejar a nuestro hermano para que dé estos anuncios. Gloria a Amén. Jesús. Dieu veut na vida humana. Gloria a Jesús. Nós está manda saludo para e pessoa que está sintonizando. Blanca. Gloria a Jesús. Etícia e Margarita Betel, Tena Santo Domingo, Julie, Camélia, e nós estamos mandando saludo para Nantura, amém? Eu vi na vida humana ricamente, glória a Jesus, alabança ao Senhor, legal Santa para a vida humana, para nós agradecer a Deus a noite, para sua palavra, amém? Glória a Jesus, poderoso Senhor. Un día más, Dios ha volvido a nos riba su promesa, amén. Pastor, Dios saca nuestra gente, aleluya, fácilmente nos puede olvidar. Donc, esa y conocernos, porque siempre te manda recordarnos riba su promesa, amén. La gran se llama Dios danke a noche para su palabra. Dios está bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Señor. Para este especial momento aquí, Dios mío, nos está exaltado el nombre, Tata. Nos está agradecido, mi Rey, inmensamente para este especial, o precioso palabra a noche, Dios mío. Un día jamás, Jehová, voy a recordarnos para este especial, y para tu promesa, no Padre Santo. Tata, a noche, Dios mío, nos escucha a palavra, Padre. O Deus me está rogando, Padre Santo, cada de nós, a noite, Padre Celestial, permitir a palavra, Deus mío, ajuda-nos, Padre Santo. Prospera a palavra, Tata, de cada coração, Padre, que eu essa, Padre Santo, nós vamos a palavra em prática, Deus da glória. Oh Deus, danke-me, mais, Padre Santo, danke-me para a palavra aqui, Padre Celestial, danke-me, Deus, danke, Jeová de la glória, danke, Padre Santo, danke-me, Rei, alabança a Jesus. Maravilloso Senhor, oh glória a Jesus, alabança a Deus. Nós vamos a essa oração, minha irmã, primeiro com nós.